jan gwasame shalat ci togne di ala kontin donken message mo gwa ken je biya jan no shi Facebook shalat shalat tok abi shugoro jin binyoga lo recha ke mobile number mi jira mo don ke email address no bi shugoro no bi recha Facebook shalat ya to ke Ethiopian tama Facebook shalat ya to tama no ko rinenta man gwaza dan chagujo don mi lero de mi Facebook shell ke jamo ke jan gwaza me batame ci Facebook shellat nyuaga ganitin ko kian okay Facebook start working again no mukani ngani won be show ngaja no ci Facebook shellat ako rinen wan kan ngaja mana lero da barantame ci kon ngacha gwa ram don kana link be ngach nyuaga ganitin ko kian nasan content ada orang tim dongkan kan ngacha Facebook shalat chaje tok nyoza ne jane ko kena content non which manani ro lat kimi shi ngajan manani ro lat ngwasam yu goro bijin yu kan nasan ko kena ko kor ta kelen pai wo shi Facebook shalat chaje fal ke kana lat barantama ci Facebook shalat gore ano bijin yu kan netin ko ken nasan content don kana makan kan link bi lat ken wo ci Facebook chalan yok haran ku login ke dunde shet